Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada hari ini saya halalkan dan maafkan segala kesalahan anggota FPR yang hadir di sini, baik disengaja maupun tidak, lahir maupun batin, besar maupun kecil. Saya ikhlas, saya ridho karena Allah Ta'ala. Duduk ini adalah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa